never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Ooh. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Let's sing it loud, y'all. You are Jireh. You are enough. Jireh. Gloria a Dios, sí, You Señor. are enough. Aleluya. And I will be content even in every circumstance. You are Jireh. You are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Jireh, Jireh, You are enough. I know that you are Jireh. You are enough. so I will be even if it's right now. In every circumstance. 'Cause I've learned that
Hallelujah. You are enough. Jireh. You are enough. I will be content in every circumstance. Jireh. You are enough. No, no, no. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If he dresses with beauty and splendor, how much more will he clothe? Gloria a Dios. Ruth Mila Medani, profeta Dios Bilishanava de Mint, que de Bejaweps aqui. Bejaweps 4 de Juni. Glória, aleluia, procasi, boiui, você carina tudo. Aleluia. Desde Zacarias, glória a Deus. Comandame Deus ministrame irmão. Deus ministrame de mente que aleluia. Glória a Deus. Conosco está junto de unidade, acuerdo. Para engrandecer Dios su nombre, amén. Para nós Deus tudo nós de glória, para ser glória da criatura. Todo dia de novo nós estamos juntos. De unidade para engrandecer su nombre, tener nós de glória, amém. Então para nós está canal. E para nós queda canal para nós una, nos cercarina, turco perante nós, amém. Glória a Deus, sí, Senhor, aleluia. Tata, aleluia. Sí, Senhor, mente tremendo, tata, danke, Senhor. Danke, Senhor, oh Deus, mente que Senhor, oh Deus. Danke para a voluntad de tu palabra, Senhor, oh Deus, tata de nos vida. Danke, tata, oh Deus, todo lo cual como comisar de nos vida, oh Deus, está bendicionado. Danke, tata, oh Deus, para a força e sabedoria e conhecimento, Senhor, oh Deus, conosco tu seguir perseverar. Ditado em unidade e acordo, tu mainta, Senhor, oh Deus, para engrandecer o nome, na botura, honor e glória. Danke, Senhor, oh Deus, para vida e saúde. Danke, oh Deus, data para uma purificação completa, Senhor, oh Deus, conosco seguir, perseverar e chegar caminho porque para nós está. Data, danke, oh Deus, é mente que está tremendo, é mente que está glorioso, para o Senhor, está para começar a coisa. É mente que está, nós está alça, nos manang nabo, Senhor, oh Deus. Data, oh Deus, para costa de abos, oh Deus. Bendicionata nos cada romano, oh Deus, kusa com turmeinta é misericórdia que compaixão de Deus, está limpa de novo. Turmeinta, Senhor, oh Deus, nos Senhor, oh Deus, conosco, mestre de unidade no acordo. Oh Deus, para você que ministrar. Para você que ministrar, oh Deus, caminho não está perfeito ainda. Para você que ministrar, oh Deus, para nós Senhor, todo dia te proteger. Para você que ministrar, Senhor, oh Deus, data para nós pegar, oh Deus, caminhar, a vontade a ser cumprida. Danke para nós trabalho, Senhor, oh Deus, trabalho na data. Danke para nós, data caminho que nós tacana para chegar mais cerca de você. Danke, oh Deus, para tu língua, tu palavra, tu pensamento que vem de nós direção e nos casos, e nos unam. Oh, tati, nós ser carina, tura ser condenado, pero tate mente que é mente que te glorioso, é mente que nos alça o nome, que te nome de outro nome. Glória a Deus, meu irmão, tu, o mente tremendo, tu bendicionar, amém? Glória a Deus. Profeta Ruth Mila Medani, glória a Deus, Deus bendicionava de mente que irmão. Deus bendicionava casa, Tata Santo, danke, oh Deus, para vida Ruth Mila Medani, la cruz. Profeta, danke tata, botou Zé como mensajero, oh Deus, para dentro de sua casa, dentro de ser carinho, Senhor, não tu, danke tata, boa palavra, oh Deus, que chega profundo em sua vida. Danke, oh Deus, para espírito obediência em sua vida. Danke, oh Deus, que te perseverar todo dia. Danke tata, oh Deus, que te vigilar todo dia para ser carinho, tu está bendicionar e ser protegido. Danke tata, oh Deus, para subir de matrimonial também, todo dia, de momento, danke, oh Deus, todo dia, nós teremos juntos para nós
nostra situazione, posso tur dia tata botadura la nostra dia, tur dia botadura nos bidi saluta, perché non sta bene unto, tempo presenza tur dia tata per engrandecebo number, amen. Miro marut mila un dia bendicionado para de dia, sabe? Tiene duro, anto Dios te un palabra tremendo, un beso aquí, amén, gloria a Dios. Dat nos te con nuestro man di vandaag de Desiree Catalina, Zacarias Catalina. So, thank you Dios para Desiree Catalina también de mente aquí. Junto con nosotros un acuerdo engrandeciendo el nombre, na futuro honor y gloria tata para esa Señor Dios. Ta abota prioridad subir esa Señor Dios, ta abo começar a cosa, esa también Señor Dios, ta abo Dios, doctor e doctor, ando ta cerca boita bem turmento. Junto con nosotros de unidad y un acuerdo, Señor Dios, para gloria y para manifestar y por lo cual di abo, soso de su vida, amén, gloria a Dios, tata, thank you, oh Dios, thank you, tata, oh Dios, para Desiree Catalina, oh Dios, obedeciendo su mes, tata, para nabotero, honor y gloria, para su tata, gloria a Dios, thank you, oh Dios, tata, para su ser carina, oh Dios, su casa, tata, su caminata diariamente, oh Dios, y cada oración que está haciendo abo, Señor Dios, Dios, tata, con el espíritu de verdad, Señor Dios, para su botabisas, tata, oración de justo no lo ser contestar. Amén. Gloria a Dios. Miro man Zacarías, nuestro man Zacarías, un día tremendo, tu bendición, queda de presencia de Dios. Nos turta ora junto, nos turta junto de unidad y un acuerdo. Nos también también con nuestro man Sandra Adams, bendicionata Sandra Adams de mente que también. Sandra Adams también de dos junto con nos tata de unidad y un acuerdo para engrandecer el nombre, na futuro honor y gloria, Señor Dios, tata para su trabajo, su vida Señor, su nieto, nan. Tata, todo lo cual de abo que tengo sos de su vida, ave, tata, vai su delante y se la acabó Espíritu Santo, Señor. Guía su día, pe, Señor Dios, para dentro su trabajo, entre vez que va a trabajo, donde que llega, Señor Dios, es una bendición para cada uno, papi, con él, amén. En el nombre de Cristo Jesús, miro manzana, nuestro manzana, Adamos, un día tremendo, bendicionado para vocas y para yo y para turco terrante, y la que palabra de Dios, que ser ministrado, hombre, que llega, camina, manda, no puede llegar y cambia, sigue, cambia, costa en la vida, amén, gloria a Dios, hermano, la que nosotros mantenemos profeta Zoraida, pasó el día en que tiene para el día que su cuerpo no está funcionando, su cuerpo está malo, entonces nos tiene que mantener de oración, amén, mantener oración para la voluntad de Dios, Dios es doctor y doctor, y para seguir funcionando en perfección, amén, nos está mantener en oración, amén, gloria a Dios, tenemos oración, no olvida de mencionar el nombre de profeta Zoraida, amén, gloria a Dios. Ahora, tata, si nos está bien con nuestro hermano Jaime Rick Curiel, aleluya. Jaime Rick, Dios ministramos ricamente. Tata, thank you, Dios, para vida Jaime Rick Curiel también. Déjame inte que junto con nos tata para engrandecer el nombre, na futuro honor y gloria, no pasa eso. Para esto como importa, Señor Dios, para ministrar mente trempanga seguidor de che, de vida su casa azul y vida su yuna, o Dios, y turco tarante che. Tata para voluntad, para seguir continuar, de su vida, Señor Dios, para donde que llegó Dios, para voluntad, thank you, Dios, para bendición de ave. Esa sabiduría y conocimiento que te encontrar de mente aquí, para funcionar tremendo, de su trabajo o andré vai su trabajo y en su casa y paz de Dios reina en su casa, amén, y gracia de Dios arriba su vida, tan quitado, oh Dios, para me Curiel también un día ave, tremendo, tu bendicionarlo, para tener nuestro más estima, oh Dios, de gloria, nos también coronar tu hortensia también, de Eindhoven, gloria a Dios, tata, thank you, oh Dios, para vida ronal tu hortensia, kudeme inte que también, oh Dios, que somete su mes, viniendo con su romano antur, viniendo junto con nos, tata, para engrandecer el nombre, na futuro honor y gloria, para ser voluntad de votata, dígame inte que, oh tata, nuestro hermano Junior Hortensia, Señor Dios, abinabo tu honor y gloria. Tata, danke para su vida. Danke, tata, para costa novo, tu dia de novo. Danke, oh Dios, por purificación completo novo. Danke, tata, oh Dios, tata, para guia espiritual de dia chave. Danke, oh Dios, que unisa, Señor Dios, para Dios, tata, algo novo, trucos novo en su vida. Bendicionado, tata, Juni, de mente, que hablaba Dios, a vida, pipa, tu ministrar, y llega un camino mantendo un pega. Permite Dios, seguir, Juni. Permisi Dios seguir algo novo a começar dentro da vida, amém? Glória a Deus, nós também nos trabalhamos, que desde que nós tomamos Randolph Sanchi.
Gloria a Dios, Randolph Sánchez, mente quitata, danki Señor. Danki tato, Dios, pabidi Randolph Sánchez, de mente que unto con nos tambe, Señor Dios, como importa. Pas pa e oración, Señor Dios, e comunicación íntimo que tin cubo, Señor Dios. Papo po ministrador, ti já tem bido sa yun, kung ser karina, o Dios, turco taron, Jesus trabaho, e família prudência, família estanista, família Sánchez, turismo, um toque especial de nga mente ki. E mente que tato, como palavra da prioridade em sua vida, que algo novo, lo suceder en el nombre de Cristo Jesús. Tata, pai su delante y guía su día, pe. Tata, y relación que ten íntimo con vos, e también tonto con nuestra unidad, un acuerdo, para Espíritu Santo, pues sigue ministrar en su vida y para tenga mente aquí, y toque especial de lo cual como de papia, tenga mente que, oh Dios, que ten el book de Miqueas, Profeta Miqueas capítulo 4, mostra bairesa nje beki, palavra tremendo que Dios tiene para nos turden a mente, que amén, gloria a Dios, la gamit toca adoración, paso el reino está de Dios, aleluya, gloria a Dios, vampe, saca adoración, para nos diante den el cas de Dios, aleluya, vampe saca romana. Nostro gente porta con agradecimento. Tipo palácio com alabanza. Danke, Tata, aleluya. Aleluia. Llama Dios danke como podriente den su casa, den su porta, den su Tata, mané salmo 100 bisa. Drenta den su plenche com alabança e adoração. Começava o dia den gozo, começava o dia den vitória, começava o dia den palácio de Deus com alabança, aleluia, papia com Deus. Reconocer que é Deus, de campo de costa, de botar o caminho de botar aquele nome de Yeshua. Danke, Tata. Danke, Tata, oh Deus, ya me danke, ya me danke. Ya me danke para tu cosas que está haciendo, ya me danke, oh Dios, tu costa de J, aleluya. Danke por unidad y un acuerdo de oración turmenta, Tata. Danke, oh Dios, por nos turno junto. Danke, oh Dios, con nos someternos mesnavo. Para ministrar todo de nos, gente espíritu y una con nos miedo, no ser querido, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Danke, Tata, aleluya. Sí, Señor. Danke, Señor, aleluya. Mente tremendo. Preparar a Bíblia, preparar a palavra de Deus para nos Biden John Beck de Miqueas capítulo 4, aleluya. Gloria a Dios. Permite Dios ministrar de movidamente, que aleluya. Danke, Tata, aleluya. Oh, sí, Señor, Tata, nossa bimbo de lá, nos chamamos danke para pedir Kenneth Macai, oh Deus, de Dodrest, aleluia, danke para Kenneth junto conosco, também que você parte cada dia. Oh, Tata, temos presença, engrandecendo o nome, por honor e glória, você glória de Deus. É mente que, oh Deus, de glória ministrar. Ministra, oh Dios, te envidican, camina, mande, não pega, pero você llega. Data pa sa yunan ko sunyeto ng turtinyet, stay prosperidad, dentro lo cual ng kunangati, undo ko na llega, oh Dios, pavo palabra, oh Dios, ta prometos, oh Dios, o Espíritu Santo, ay llega ka, batat ka na, but un dia bendicionado, mo trabaho, undo ko llega, tu respecto de vida, aleluya, gloria a Dios, tamo a Dios. Danke, Senhor, Steven, anciano, também nosso pai, também tem herdos de nosso irmão Steven, anciano, família América. Bendicionan tade mente que Steven, o pode representar Cristo den herden da família anciano de família América. Gloria a Dios, data Steven de mente que junto con nos estava engrandecendo o nome, quella abri. Papia con Dios, Steven, oh Tata, oh Dios, pasamos Steven, na pura honor e glória. Danke pa su vida, vidi su casa, vidi su yuna, família América, turo, oh Dios, Tata, en Herland de Amsterdam, de Rotterdam, unda con alota, Señor, oh Dios, un toque especial, Dorti, Steven, te den ampira, en nombre de Cristo Jesús, Tata, ministrar profundidad de tu palabra, ministrar sabiduría, ministrar conocimiento, ministrar lo cual no Steven comprende que ensainda, pero de mente que Tata, oh gloria. La gloria, la prioridad que te ministrar, Dorti, Steven, oh Dios, que en su casa, ten vida, si yo no te envío su casa, tan quitada, pues sabiduría y conocimiento, como te diría, tan quitada, oh Dios, lo cual quien comprende que sainda, oh Tata, le vais a dinar, oh, de nombre de Cristo Jesús, un día bendicionaba, por nuestra salve eterna, nuestra vai, oh Dios, junto de unidad, no acuerdo, en spaicanense, que ya no es Marte, oh Dios.
Tankitado, oh Dios, Padre, inte kikayado, Ribo Espíritu Santo, fe trempang, shanet, kabatate, de mo presencia, engrandeciendo bo nombre, marando tur planche de migo, marando tur planche de mingo, Dios, tur stem, tur cosco que viene dirección de su vida, que se yonde, que dice su ministerio, dada paitera sepa ser condenada, en el inte que, oh Dios, de gloria, nos estaría grita na voy a mabutanque, oh Dios, puja neta, un toconos, de unidad de un acuerdo para su mensaje, Señor, oh Dios, que bendicionada, orgulante de presencia, Dios, te amo, Dios, tanque, oh Dios, por me que día abre, o me que tus cosas comisaba viniendo de presencia como su papo pan de cada día, y cada día, Dios, tanque para tu cospa, Espíritu de Dios, Pai, por delante, abre tu porta, que te será cera, turco, te será, oh Dios, para bocana de bendición, y para turco ser cariño, turco, te rompe, por recibir toque especial, y recibir toque especial, oh Dios, camina mal de no llega, la palabra de Dios llega, tormenta, oh Dios, de gloria, me inta aquí, Janet Martí, un día tremendo, un día bendicionado. Un día camino de palabra de Dios, la prioridad que ministrar de un vida y un camino, oh Dios, thank you, oh Dios, mi familia Francisca, thank you, oh Dios, mi familia Marti, thank you, oh Dios, para win palo chais, thank you, oh Dios, para turco terontibo, thank you, oh Dios, tur día de nuevo, Janete misericordia que compasión del nuevo pavo, tur día de nuevo, para Dios, en el nombre de Cristo Jesús, me integritata, ministrar en vida Janet, la que Janet sigue, oh Dios, persevera, oh Dios, llega un camino, oh Dios, camina a boque llega. La que se nete, ay, recibir revelación, oh Dios, para sombra. Tengo presencia, oh Dios, tativo. Tabo ta ministrante, gente, tan quitata, como dice, como un canal administrador, dice, oh Dios, del turco terón, su casta bendicional, cielo tabri, ángel ta subiba, papia con Dios, Janet. Papia con Dios, porque nos turta junto de unidad, de un acuerdo. Papia con Dios, engrandece Dios su nombre, palabra de Dios, la palabra de Dios, posicionar su mes, tiempo, vida completo, oh Dios, vamos a ser transformados, aleluya, gloria a Dios, dada espíritu limpio de Dios, que te ministra de bobo vida, como llama un reina de Dios, llama como Janet Martí, aleluya, gloria a Dios, no te llaman un nombre, un nombre tipo mes, el nombre que Dios es tu nombre, el profeta Janet Martí, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Esta bendición, camina con Dios, abre pavo. Gloria de Dios que te va a ministrar y vida, aleluya. Gloria a Dios, Janet, un día bendición tremenda, tu bendición, pavo, aleluya. Los turuman asina y gloria de Dios. Permite gloria de Dios bate en bocas. Permite gloria de Dios posicionar en vida. Permite gloria de Dios que te luz, que te resplandece. Aleluya. Gloria a Dios. Date me inte quita tremendo. Me inte quita glorioso. Me inte que palabra de Dios abira pipan toda manifesta y un camino mande no llega. Tan quitado, oh Dios, por palabra, oh Dios, date con la prioridad para nos. Thank you, oh Dios, que nos unen, que nos nietos, oh Dios, te proteja. Thank you, oh Dios, pasinha nos está durmiendo acuerdo, Dios rumana no lupita. Mantener profeta Zoraida en oración para sombra, el cuerpo de gente funciona bom. El cuerpo un poco malo, entonces mantener el tiempo de oración, la que nos hace oración, pero tan quitado Dios, por profeta Zoraida en el mente aquí, tan quitado Dios. Vos forza, Dios, de vos Espíritu Santo de su vida, quitado, Dios, junto con de unidad y un acuerdo, Dios, como un canal de vos pueblo, tan quitado, Dios, que abre, renovar su fuerza, renovar su mente, renovar su cosa, en el nombre de Cristo Jesús, se me quitado, nos te llamamos tan que para sanación, que tu lugar, tan que por purificación de sangre completo, de su vida, tan que, oh Dios, está de cuerpo lo funcionado en perfección, tan que, oh Dios, mi palabra que ser ministrador de tu ser querido. Tanto Dios como mi casa como junto de unidad y un acuerdo. Bendicionada, Señor, oh Dios, abo Dios, dátelo, renova turcoso, Dios, turcoso, que quebrates en el vivo, Dios, que funciona, oh Dios, manera para preparar. Tanto Dios, gente que está como preparar, oh Dios, nuevo, de presencia, aleluya. Gloria a Dios, un día bendicionaba, y fuerza nos profeta, aleluya. Dios está, tan quitado, oh Dios, ministra.
Ministrame que Señor, oh Dios, demos palabra, demos sabiduría y conocimiento, oh Dios, de nos turco, de hambre, usted. Dan que tanto, oh Dios, para cada ser querido, cada conocido, cada família de nós estado que arriba cama, que de um hospital apoiar da essa perplexa estado, oh Deus, nós está declarar sanação riba vida de cada aleluia. Daar dank je, oh Dios, dat ik dat de Dios dochter in het naam van Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, date mente que te bendiciona, e mente que te tremendo, Señor, oh Dios, nos está bien con nuestro man Lidiana, Sabina Nara, aleluya, de mente que, gloria a Dios, date Lidiana, comprende, sata, me mente de una oración, de un acuerdo, Espíritu Dios, está país delante do dor de cierta, me pide Señor, no con su nieto natural, está proteja, oh Dios, dor de Espíritu de Dios, que te recibe turmente, para tu costa no, cuanto fresco, manifesta a vista que compaixão e misericórdia te limpa de novo, tanquitado, oh Dios, Espíritu, obediencia, viva vida, oh Dios, de los humanos. Viva vida nostro hermano, oh Dios, Lidiana, Sabino, oh Dios, puta unto conoscamente que engrandecendo bom nome, dava tu honor e glória, Senhor, oh Dios, passou de poder, dá-te algo novo, em nome de Cristo Jesus, dá-te bendicionar nostro hermano Lidiana, Senhor, oh Dios, copinho, oh Dios, dava tu honor e glória, e a mente que nostro mundo da Cristo, tanque, oh Dios, para vida Lidiana, tanque, data para vida Senhor, no cuser, tanque, oh Dios, pecamino com Babi Nobe, tanque para seu trabalho, tanque para underweg, seu trabalho, angel, da campana ronde. Danke per dia sabe, oh Dios, tu lo cual não puedo dir, oh Deus, e recebi no completo. Danke, oh Deus, por onde que chegou, Deus, é tua bendição para cada um que te ronde, em nome de Cristo Jesus. Bendicionado, oh Dios, de gloria me integridad, Lidiana, recibe lo cual que Dios te impavo, es gloria de Dios, te arriba por vida, Dios su gracia te arriba por vida, en nombre de Cristo Jesús, tan quitado, oh Dios, que luz que te resplandecer, y para cada un ser humano, tu Lidiana, botame, un toco llega, de tu respecto de vida, oh Dios, está bendicionado, bot un luz, un toco llega, te trabajo, te bendicionado, un toco llega, bota bendicionado, aleluya. Gloria a Dios, tú eres romano, que te online, un toco de unidad, tu pueblo romano, un toco bosanya, que bosanta, un luz pakutaron ti bosan en nombre de Cristo Jesús, me inte kita ta tremendo, me inte kita glorioso, me inte kita bendicionada, ta ministrar, la gloria manifestar en cada un caso, en cada un trabajo, cada un underweg, nos uno con nos nietos, uno con na llega tata, oh Dios, nan tambe, tiene sabiduría, conocimiento y saco cana, winnie palo chais, bendicionado, aleluya, Sandra Marti também bendicionado, Sharon Francisca também bendicionado, a toque especial para Sharon Francisca, Sujeri Francisco também, Marlene Arnold também, toque especial em dia, Gilbert Martin, toque especial para Bosantur, Janet, botum porta de turma inta para receber poder de Deus, para o evangelho poder ministrar de abandono, marca o território, onde kunang llega, lovely Martin, onde kunang llega, não te mire quando na que tem nang apart, para somating oração, assim para tur, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, bendicionado, tata, oh Dios, manos cada uno, oh Dios, tata, junto, de unidad, un acuerdo, oh Dios, tata, perseverando de fe, junto, oh Dios, turme intensinique, oh Dios, de unidad y un acuerdo en el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra, tata, oh Dios, de gloria, aleluya. Ministramos poder, ministramos gloria, ministramos sabiduría y conocimiento, tata, thank you, Dios, para enchigai. Nos tabay cronen, oh Dios, nos tur junto, de unidad y un acuerdo, para ese que enchigai, oh Dios, para ser guiado por el Espíritu Santo, tata, viniendo junto con nosotros, de unidad y un acuerdo, tata, para engrandeciendo por nombres de enchigai, tata, que tata, promecos, para tu coste diariamente, pues, inta, e pide salud como tu nieto llamado Danki, enchigai te llamado Danki, Señor, oh Dios, tata, pedilla, para tu coste, para su casa, tu coste, tanque, tata, para Dios, oh Dios, que é linche mata da uno, tanque, oh Dios, para nan casa, tanque, oh Dios, para entrada, tanque, oh Dios, para nan entrada, tanque, oh Dios, para tu coste, entrada, oh Dios, que te demos voluntad, bendicionada, oh Dios, de gloria, oh Espíritu Santo, que posicionalmente quiere su vida, puede ser que ya, oh Dios, llego camino a boque,
está. Thank you, oh Dios, por espíritu evangelista en su vida. Thank you, oh Dios, por su testimonio poderoso. Thank you, oh Dios, como me dice Revelación capítulo 2, versículo 1. Dada, oh Dios, dor de sangre de lamchi, palabra de sus testimonio, que entender tu rodilla, tengo dobla tu lengua, tengo confesar, ministrar en su vida. En chica y bendicionamos, aleluya, un como llega de tu aspecto de vida, yo pico como piada quadra com escritura na passão de palavra vira vivo de vida, aleluia. Glória a Deus, dada linche marca também de crônica de nome de Cristo Jesus, linche. Gloria a Dios, bendicionamos, oh Dios, de día sabe, asombra junto con nosotros de unidad, un acuerdo, algo nuevo de esos de Marta, bendicionamos, damos de palabra de Dios, también cuando ministra y un camino mante no llega, bendicionamos, demostrar para un como llega, en que como papi con el mira que tú endes nuevo para un duco delante de oración busca Dios su presencia, prometo del cos, tan quitada per luz que te resplandecer y vida de linche también dos juntos, nan matrimonio, bendicionar. Aleluya, tas nos mabudan oh Dios pa ilongka tambe de me inti que unto konotem, tas ilongka tambe oh Dios unda que ta ken que ta que palabra unda que llegó Dios tabo gloria tanto Dios pa Espíritu Santo. Uta ministrar e babidi longa tanto Dios pedia já babidi ilongka ta proteger em nome de Cristo Jesus amém aqui ilongka de nome de Cristo Jesus a palavra de Deus prega de babidi lo vai toque especial tanto tata para o Espírito Santo que ta guia ilongka turdia de novo tanto Deus que sabe de conhecimento que pode ilongka sao Deus sabe de Deus todo poderoso e lo qual como comisar em subir nunca pouco de metade em nome de Cristo Jesus ilongka dia bendicionava botam aleluia. Gloria a Dios, tate mainta que nos está pintando con Jordan Raven, thank you Dios por Jordan Raven también, oh Dios, thank you por Espíritu Santo que te guíe, thank you tato, oh Dios, tato, por palabra que viene vivo de su vida, sabiduría y conocimiento, oh Dios, que se revelado en su vida, profundidad y misterio del Evangelio, thank you, oh Dios, tato, que te posicionado, Dios, camino de mestedad, thank you, oh Dios, tato, que palabra de escribirlo, mira más vivo de bendicionata de mente que tenga en nombre de Cristo Jesús un día bendicionada aleluya gloria a Dios dada tremendamente quitar tu mente tremendo con nosotros grita aleluya gloria a Dios sí Señor aleluya gloria a Dios sí Señor grita aleluya sí Señor aleluya. Gloria a Dios pa Imelda Sofia, Virumana, nos tabay per alternar na korsaw, nos tabay per alternar na korsaw kaminda o Dios kaminda Imelda Sofia ta, per alternar si Peter May de mainda ki mardugaki, Imelda Sofia lanta marduga pa bing de presença tur dia da se, gloria a Dios tata pa Espírito de Dios puta gayabo Imelda, gloria a Dios tata Espírito de Dios tata puta kaminda potay, kubatende sustem gobindo unidad um acordo pasou pasako ti poder, bosaco ora mainta abre Imelda tu luz te resplandece, quem copapia cubula em toque especial, quem copapia cubula em su bendição divino, em nome de Cristo Jesus, boiuna, bonito, na você que na bocas, família Sofia completo, oh Deus, tata da bendição na pessoa, bote porta que também tem presença de Deus, turmento, tu recebe algo novo, em nome de Cristo Jesus, se repetir mais completo, ararat vai caminho botai. Em nome de Cristo Jesus, um dia bendicionado, vida e saúde e purificar completamente que precioso sangue de Yeshua Mashiach, aleluia, glória a Deus, date mente que é certo de loucura, Deus vem cada de nós, sua cabeça na nossa pia, certa que curi fe abra fe arron su cabeça na su pia, Deus tata caminho não está em comunhão íntimo com Deus, humano lúbida de unidade, um acordo, caminha todos os três, Espírito de Deus está caminho da botar hoje, receber o qual Deus tem papo, turcos com Deus tem que entender, o qual
Diyos sa turkos, pero Diyos ka ba'y profundo ko ba? In the name of Jesus, o siya mabudangki. O siya mabudangki tato, o Diyos, siya maintiki, o Diyos, pabida di Dulce Rica. Dulce Rica tambi kabino, o Diyos, pasubesaki, importante tapa kumisakungo, tenga presenza di Diyos, turmeinta, kuta supandi cada día, tambi tato, kuta sukia pa edia. El Espíritu de Dios, paiso delante, pete un día tremendo, bendicionado, en unidad y un acuerdo, y para su ser querido en su caso, trabajo tour, tatembo man, Señor, o Dios, vaya que nan cabo, Dios, tata, pete éxito y prosperidad, en nombre de Yeshua, emeinte que, oh Dios, dulce rica, unto con nos, engrandeciendo bon humber, nabuturo honor y gloria, paso ti un poder, tin algo no, paso de tata, oh Dios, ministra, Señor, oh Dios, ministrar en emeinte que, Señor, oh Dios, paso dulce rica, nabuturo honor y gloria, el abinunto con nos, paso pan de cada día, y nos tur junto camino, y nos grita nabo, tata. Tanki, oh Dios de gloria, me inte que vida de dulce rica. Tanque para su vida y salud, tanque para su yunan, su nieto, su ser querido, Señor, oh Dios, tata su trabajo, su casa, oh tata su ministerio, su oración, oh Dios, funda que llegó, oh Dios, para protección de ángel, arriba su vida. Tanque, tata, dulce rico, oh Dios, tata, revelábame, Señor, oh Dios, revelábame profundidad y palabra en su vida, más conocimiento, tata, oh Dios, tú lo cual contativo, oh Dios, nada va a prevalecer en su vida, lo paitera seco de me que Señor, oh Dios, dulce rico, oh Dios, tata, sometiendo su mesa, oh Dios, te entiendo oración, junto con nosotros en unidad y un acuerdo, Señor, oh Dios, tata, shelo tabri, hangre ta subiba, caminda botay dulce, o casta purifica completo, caminda botay Cristo ta, paso menos tú la mencionaba, nombre, ten oración, ten unidad y un acuerdo, papia con Dios, lo cual con Dios, ten entiende, papia con Dios, turtilla, turmainta, paso me botul tapa nos turta, forma una relación íntimo de presencia de Dios de nos cas, para casta purificar, para tin paz, yo shalom de nos cas, gloria a Dios, tata, Yeshua Mashiach, oh Dios, te den vida, Yeshua Mashiach, te camino botay, oh tata, thank you, oh Dios, para sabiduría profundo, thank you, oh Dios, para revelación profundo, thank you, oh Dios, para camino, Dios, cada step que te da para llegar más cerca de vos, thank you, oh Dios, su cerca de turta purificar, prosperidad y éxito dentro con la así, dentro aspecto de su miro, Dios, tu día de nuevo, Dios, nuestra tres en ambos delante, para ser brillado, Espíritu Santo, para gloria de Dios, para ser mira, donde que llegue luz, resplandece, en su trabajo, prosperidad y éxito, Señor, tanque por promoción nuevo, tanque, oh Dios, tata para su vida espiritual, tanque para su oración, oh Dios, tanque para comunicación íntimo que te incubo, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua, bendicionado, dulce rica, tiene todo, pues Dios te amaba, tiene algo tremendo para una caminda. Osta vino Dios con nuestro man Eugenians, aleluya. Osta sale fe peinacre, nosta by en Rotterdam West, aleluya. Gloria a Dios, tata, thank you, Dios, by Eugenians de Meinteki. Tata, oh Dios, representando Cristo, ten su casa y ten su matrimonio y ten su trabajo, donde que llegó Dios, pues el luz que te resplandece. Tata, junto nada de gloria a Dios. Thank you, tata, oh Dios, para Meinteki, Eugenians, junto con nosotros. Engrandeciendo por nombre, nabo de honor y gloria, pasó ti un poder, tengo un gloria, dado tanto Dios, vos Espíritu Santo, que ya Eugene, un tu conoce mente aquí, guabini, Señor, oh Dios, tata, pasó ti algo nuevo, tengo un cos tremendo, de gloria a Dios, tata, Eugene, comprende, Señor, oh Dios, cuta su pan de cada día, vos presencia, junto con nosotros, de unidad y un acuerdo, para engrandecer su buen nombre, Señor, oh Dios, tata, para tu coste en su vida, tacana de perfección, tanque tata, nos tur junto, nos te llaman a Dios, tanque Señor, oh Dios, babi de Eugene, sacerdote Eugene, tanque tata, oh Dios, para su casa, Mónica Yanza Rodríguez, tanque tata, oh Dios, para unidad y perfección de vos Espíritu Santo, tenga un matrimonio, tanque, oh Dios, un día completo, de mente que, oh Dios, tenando dos su vida, tanque, oh Dios, para palabra, oh Dios, que mira vivo de la vida, tanque tata, lo cual no va a comenzar nunca, porque la mitad, pero palabra de Dios, la prioridad, para pastor de casa, que cuta Eugenians, tanque para su trabajo, oh Dios, profundidad y conocimiento, que lo recibí en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, oh sí, Señor,
Señor, oh Dios, Eugeno, Dios, el misterio de Dios de mi vida. Thank you, Tato, oh Dios, por espíritu, obediencia de su vida. Thank you, oh Dios, Tato, esa, oh Dios, Tato, algo grande va a suceder. Thank you, oh Dios, como tienes sabiduría de perseverar, oh Dios, en un momento de prueba, en un momento de persecución, por su mensaje. Pablo con Jesús, no turta, tienen persecución, pero tienen victoria. Por su palabra, oh Dios, es palabra con Jesús, me esta forma, y en enemigo rompido, pero enemigo, nada, Dios, me está botando, para botar más fuerte, para stabil, para llegar camino, Dios, que para botar en el nombre de Cristo Jesús. El Shen, un día bendicionado, podemos trabajar, tenemos casa, tenemos matrimonio, en cada step, como de alta, para llegar más cerca de Cristo Jesús, más sombra, buen día tremendo, Jesús va por delante, cava. Sana promesa como para sombra, oh Dios, todo lo cual vas luego en prosperidad y éxito. Gloria a Dios, dada nos también con nuestro man, oh Dios, nos también slidrech. Nos también slidrech de con nuestro man, Rodney Gabriel, aleluya. Gloria a Dios, dada Rodney Gabriel, junto con nos también. Engrandeciendo con nombre, Nabucodonosor, gloria por su Rodney Gabriel, comprende y esa. Cutaba de Dios Todopoderoso, lo cual como comienza en su vida, nunca porque en la mitad, en el nombre de Yeshua, Rodney, que un taboso, un canal. Dios ministrador diabo de mi casa, de mi matrimonio, de mi yunam, de mi trabajo, un cubo llega, aleluya. Gloria a Dios, date mente que Rodney Gabriel, un tu conos, engrandeciendo bonambo, Nabucodonosor, gloria, pues me poder te digo, gloria te digo, date ministrar, Señor, oh Dios, ministrar en su vida sabiduría y conocimiento, ministrar, oh Dios, me comprende con tu sacrificio, pero obediencia más alto que sacrificio, obediencia a Jesús, tan quitado, oh Dios, para éxito y prosperidad en su vida, en su trabajo, en su casa, cerca y en su casa, bendicionar, protección completa, ya angelando, Señor, rontivo, interdía, pues el Espíritu de Dios, abajo por delante de gloria de Dios, a ser protegido, todo el querubín, aleluya, un día bendicionar, aleluya. Nos salves vidrech, nos tabay arnem, que nos profeta indirato, gloria a Dios, date me aquí, indirato también, oh Dios, sometiendo su mes, que ya del Espíritu Santo viniendo un tucuto surumán de unidad y un acuerdo, pues mata un curpatín, ante nos turta pertenecen de curpa, gloria a Dios, date peticionado, ta indira, e me aquí como perseverar en fe, atende stem de Dios y babini no paso, babini como pasó vos a tu botón porta, ve palabra que ser ministrador mente, como llama Dios tanque, don Dios no de gloria, ministrador diabo de envidia boyuna, como ser querido, bo ministerio, bo trabajo, tembo cas, unda cubo llega, bo territorio tamarca, aleluya, gloria a Dios, date mente que tanque, pabidi, los tur junto na arneam, nos te quitan a Dios, date tanque, oh Dios, papida, vida y salud, profeta indirato. Thank you, Dios, para su ser querido, su yuna, su caso, ministerio, su trabajo, o tata como mensajero, Dios, como administrador, dice, te envidio su yuna, donde que llega, tan quitado, oh Dios, evaluable voluntad, diabo, de envidio indirato, oh Dios, lo llega, camino manteniendo un po llega, thank you, oh Dios, para transformación bíblica, que comienza a sostener su vida, thank you, oh Dios, he caminado, oh Dios, está bien, y en persecución, y en batalla, pero ten victoria, por sombra, oh Dios, tu antepasado, la niños, Kota bíblico, Dios, pasalópicos, pero ten victoria, pasó pero valentamente, pinyo con no tengo unidad, un no fácil de hope persecución, pero ten victoria, vos día te bendicionar, vos trabajo te bendicionar, que en culpable como lo mirar con diferencia, pa sombra montamescos, nos tú en diferencia, aleluya, gloria a Dios, trata sabiduría y conocimiento con los flow, los fortivo, por ministerio, io lo multiplica manera santo di la mano estrena nel cielo nos torta un corpo tur ministerio lo flip manera santo di la mano in maniera estrena nel cielo possiamo come romano nos torta un tur ministerio possiamo da un corpo ting anto nos giosta usa nos come un canale e alma nantur ser salva in ministrana nang alleluia un dia bendicionava po profeta indira alleluia nel nome di Cristo Gesù nos sta salio Dios, no está sale, oh Dios, sí, hasta sale, oh Dios, y arnem no te paiten, elder, sé que nuestro man, Filomena Bernardina, camina dos of tres está, en el Espíritu de Dios está, no está junto, pero dentro en elder, Ruth Mila Medani, profeta de Mete, ando nos tin Filomena Bernardina, Filomena,
Gloria a Dios, bota de victoria. Paso va a ser guiado el Espíritu Santo, va a venir junto con nosotros en unidad de acuerdo. La palabra de Dios viene para ministrar en tu vida. Tanquita, oh Dios, ta palabra. Tanque, oh Dios, ta voluntad. Tanque, oh Dios, tu costativo. Téngame inta que Señor, oh Dios, Filomeno, oh Dios, ten victoria. Caminamos tu honor y gloria para su panty cada día con la presencia. Con tu costativo le llama tanque no paso so. Como un puerto, oh Dios, tanque paso yo, un su nieto, un ser criatura. Ante nosotros juntos, de unidad, un acuerdo, gritan a Dios, tanque, Señor. Tanque, oh Dios, por palabra que mira vivo. Tanque, oh Dios, con la voluntad de niente. Tanque, oh Dios, por Tanque, oh Dios, por perseverancia, oh Dios, di fe, oh Dios, di gloria, me integritata, ministravo gloria, ministravo poder, ministrado lo cual cueo, tata que tiene necesidad de tata lo cual con su corazón ta ángela, Señor, oh Dios, sende un luz y nan, gloria a Dios, tata, oh Dios, tanque pepaste en su casa, tanque, oh Dios, para amor en su vida, tanque, oh Dios, que te duende nuevo, tanque, oh Dios, para transformación de tu coste en el nombre de Cristo Jesús. Filomena verdadera, dia 25 de julho, nós está guardando una tela. Em que coisa bom de outra de boa agenda, aleluia, glória a Deus, Filomena. Dia bendicionado para o trabalho. Quem que o papi cuba também um toque especial. Passamos o qual cuba de respeito, mas tu rende de respeito, perla completo. Passamos bom tabaso, nós turta junto, nós turta mencionava o nome de nossa oração, aleluia. Tanque tate, oh Deus, para espírito e verdade. Tanque, oh Deus, que tremendo para Deus, para o qual cuba começar. Nunca te queda mitad em pide Filomena, glória a Deus, família Bernardina completo. Tá bendicionada, aleluia. Gloria a Dios, Filomena Bernardina, bendicionamos, gloria a Dios. Dado tanque para o Espírito Santo de mente que nos cada oh Dios, de glória. Aleluia, dado tanque, Senhor. Tanque, Senhor, oh Deus, para cada prueba, cada persecução que também nós passamos, é dimensão nova que nós atende, é dimensão tata, é dimensão, oh Deus, espiritual, é dimensão que nada carne, mas tur carne ser clavada na cruz, é caminho que nós tocando, caminho e em persecução, caminho da Senhor, oh Deus, caminho da boa glória, caminho da Senhor, oh Deus, da boa palavra de prioridade, sem boa palavra, nós não porta que não, sem Espírito Santo, nós los alopera, que nós não compra do Espírito Santo que aqui nos turma ainda, tem unidade, um acordo, nos escrita na oh Deus, tanque Senhor, tanque tato, oh Deus, aleluia, tanque, oh Deus, para poder que tu está para estar a presença de Deus, turma ainda, aleluia, glória a Deus, sim Senhor, aleluia, glória a Deus, tata, aleluia. Aleluia, Filomena Bernardina, bendicionar, meu irmão, cada nós cada ainda se negue, primeiro que nós vai trabalhar, primeiro que nós começamos nossa diligência, primeiro que nós dia funcionar, time mais tremendo que nós cumprir o qual que Deus quer para nós assistir, bem junto de sua presença, anto grita na cheque, já me tanque para turcos para nós ser querido, portanto, no talentamento, of que sai as bestas com sim bem delante de Deus, nós tem para nós, só que nós Deus a chama, para bem delante do trono, anto engrandecer seu nome, em nome de Cristo Jesus, poderoso tarumano, aleluia. Aleluia, tata, thank you, Deus. Thank you, tata, oh Deus, para cada de nós, tata, por estar dormindo ainda. Tata, o Espírito de Santo, que não pida, oh Deus, tata, thank you, tata. Palanta não fez sonho, Senhor, oh Deus. Tu eres nunca de dormir. Tu eres nunca de sonho, tata. Lanta não, Senhor, oh Deus, tata. Sacudir na cama, oh Deus, para lanta também. Pinunto com nós, em nome de Cristo Jesus. Nós te chamamos, thank you, Deus, para vir na Daniel Tilma. Nós te salio, nós turta vai falar, oh Deus, bem grande esse bom nome. Tabo tu honor e glória, por na Daniel Tilma também. Junto com nós, Senhor, oh Deus, para su pan de cada dia com a tua presença. Oh Deus, para nabo tu honor e glória, nós tur junto te chamamos, thank you, oh Deus, para vir na Daniel Tilma. Thank you, Pabito Sumama, Pabito Tata, oh Deus, thank you, Pabito Surumana, thank you, para su casa, thank you, para su trabajo, thank you, oh Deus, de sanação completo, thank you, oh Deus, é glória, oh Deus, é milagre na caminha, thank you, Deus, que te perseverar tu dia de novo para estar tu conosco, tata, é que te feliz, ante que te feliz, é su Cristo, estima su Cristo, aleluia, Daniel, Cristo Jesus, estimado,
Sige mo perseverar, irmão. Sige mo perseverar para conhecer glória. Sige mo perseverar para conhecer Deus mais cerca. Sige mo perseverar, oh Deus, para conhecer caminho. É caminho de perfeição. É caminho grande. É caminho, oh Deus, caminho de Cristo na cabeça em nome de Cristo Jesus. Tata, ministrar, oh Deus. Ministrar me inte que de Nathaniel. Oh, tata, para Nathaniel compreender, oh Deus. Tata, me inte que, Senhor, oh Deus, está tremendo. É me inte que está bendicionar, oh Deus. Tata, para somos Nathaniel compreender. Ah, vou para mim com Deus, Deus. Tata, tapa, ser feliz. Tapa, e saco, tapa, tá bem que milagre grande, vida. Sim que vou perseverar, Nathaniel. Deus tem algo tremendo, papo. Aleluia. Glória a Deus. Miro manan tu corda. Abre po sa Bible. Abre Bible da Miqueias capítulo 4. Albo nos turcos puda ser ministratur meinta over the Espírito Santo anto na venida de Cristo. Nada mais. Nós estamos a back. Nós estamos a seguir o caminho para nos chegar na revelação. Então, essa é a coisa principal. Passar a perseguição ao que o Espírito Santo de nós. A perseguição, a caminhada, é poder que nós recebemos. Então, é Deus com o reino novo que nós também vivemos. É cielo novo. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia, o Espírito Santo tem controle de tudo. Bendicionar-nos cada da tormenta. Da presença de Deus. Bendicionar-nos cada da tormenta. E canteira do Espírito Santo que está ministrando. Bendicionar cada da moeda. Que está perseverar. Bendicionar com a compreender. Que a ambos não abrir. Opinião solan. Per glória a Deus. Tata para ture evanam. Ture repsinam. Ture evanam. Que está para firme. Que está para sostener ministério. Sostener no futuro passar. Sostener no casar. Sostener para sombra. É palavra, oh Deus. É palavra, oh Deus, está ser ministrador de mover. Ora Jesus sabini, depois da ressurreição da Maria, encontrar promessa. Aleluia. Bem ministrador de Deus. Minha apóstola. Depois de glória a Deus, para trocar de mover, que tanto conosco de mim aqui. Que está compreender. Não me estetei como canal. Para Deus ministrador de não. No como evangelista, pero ministrador de não. Oração não conalta assim. Deus está tendo não. Ato da ministrador de não. Tem visão de pastor, tem visão de amo não. É futuro kasanang. Aleluia. Glória a Deus, tata, que tremendo tá. Que bendicionata. Prepararam, mano. Prepararam para bem fuerte. Fuerte de minha work. Aleluia. Abre Bible na Miqueias 4. Aleluia. Glória a Deus. Você está santo. Miqueias 4. Glória a Deus. Aleluia. Miqueias 4 nos trabalha em Java, hermano. Aleluia. Yes. Miqueias 4. Você tinha Bible abrir? Abrir o Bible, nos ver que tem Miqueias 4. Ora pa santo robo, thank you pa palavra de mente que Senhor. Thank you, oh Deus, estava começando com Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus, o canal como forma que Senhor, oh Deus, tate como forma que dor de ame, dor de profeta Soraita também, Senhor, oh Deus. Tato ko lo yego, oh Deus, camino mandando po yego, oh Deus, tata. Thank you pa tu resunong ko ta persevera. De Espírito verdade, unto ko no. Thank you pa palavra ko pa ta ministrar turmenta, tata, ta algo novo. Thank you pa tu enseñanza divino, oh Deus, de nos cada subir, aleluia. Glória a Deus, miro manador, tremendo Deus, ta, aleluia. Nossa corda, se tu rediana aqui, Kiko, Deus está ministrando, amém? Deus é papiero. Ope, over de Espírito Santo, amém? Ope, over de tudo, lo qual lang o Espírito Santo tahasi, dentro de sua nanga para, junto de unidade, acordo. Junto de unidade, acordo, depois de cada mente, assim aqui, tem algo novo. Sociedade. Respectivamente de unidade, acordo, o nome vai ser mencionado. A unidade com o coração. No céu, abrir a boca, sangue está sobre para você receber poder tremendo para a palavra de Deus. Nunca vai bem baixo. Algo tem que suceder de comunidade junto. Para bom hebreu com Jesus também.
o bem busca subray e culpa, uta limpi de espírito e verdade, sem mancha, sem ploi. Anto, mientras tanto que bono forme culpa, baba forme culpa, abo den comunidade, abo Espírito Santo com Jesus, com Deus, ba forma bom mês, é com relação íntimo, pero o que bom humano também, tudo junto, de poder tremendo. No lugar da hora apóstola, assim, oração, el lugar começa a sacudir. Amém. Glória a Deus. Oraba santo, robo sete rebe si ataraba santo. Aleluya. Poderoso botar, Deus. Poderoso botar, Senhor, oh Deus. Tanquitata. Araba santo, robo sete alabale. Aleluya. Glória a Deus. Abre Bíblia na Miqueias 4. Anto mi Teresa e ore. 4 versículo 1. Y los osos del último tiempo, del último día, y los osos del último día, aquí está papia y profeta, Dios está ministrador de profeta Miqueias. Dios está papedor e profeta Miqueias, pastor. Tem tempo, né? Tem apóstolo, tem profeta, Deus está usa papedor e não. Anto ora Deus usa não, papedor e não está limpo, puro, completo. Nada para estropa. Amém? Entende bom? O cero de casa de Senhor, lo guardo estabelecer como jefe de ser não. En el último momento que nós temos que último dia não. Ele forma é ser. Ele forma é culpa. Ele forma quem culpa rontibo, quem que conhecemos de ende biel que botata. Quem que conhecemos de tudo o qual que você sente. Tem situação que você está, pero ele está pisa. E los osos desde o último dia, não. É zero de casa de Senhor, lo guardo estabelecer como jefe de zero, não. E culpa lo ser formado. E Deus de Abraham lo bini pek. Prin busca lo qual puta dice. Thank you, Roman Sanet. É cerro grande e lo guardo alza mais alto que é cerro chiquito, não. Algo aquele, me te mire de diferente aspecto. Me te mire, tem curva. Me te mire, el reino, anto me te mire, en New Jerusalén, anto me te mire, es vida, la conozco de nos vida también. Turco a menospreciado, turco a papia malo tipo, como ser chiquito, pila es un Dios te usa. Él lo guarda alza más alto. Esse rito não. Não ressonam com a própria casa de outros coisas. Bem busca de uma ensinança. Bem papo que o apóstolo não está. Bem papo que o quente não está. Além que bisabo, meu irmão. Pô, Deus alanta. Tem último tempo aqui para ministrar todo de abo. Tem porco que está tendendo. Antes não entendemos, e ama Deus tanque para espírito de obediência, kunangaya, sombra não tamba compreender, turco tata promecaba, pincuba pa palavra de Deus que aba perseverada em si, é unidade como perseverada em si, anto é
e relasyon intimo ko butating ko Diyos. Buta ko, turi serito ng miseraba, apo, kwapi po din sa pulitipertad, apo kita turmainta, apo ka pala mabinapi mo din po. Amen. Kasi mitawake, din irangko di nos, ang tawake din irangko ko, di turi lumanang unto. Turi iglesia lang. Kung notating Espiritu Santo, tingko ba? Pasumaway ang momento ko Pedro kuwang ng tabingi, ko Espiritu de verdad, Espiritu de Diyos ko tabi pa din ang, esun ng kaparating unidad ng akwerde, grupo, ko ser guiado ng Espiritu Santo, taser alsa, Espiritu de Diyos tabi manifestate ng pasuma, unta tempo patende katuna mas, unta tempo patende engkanyo mas. Turko dapat a promes, merumanang, nos não mira cambio. Turco dapat a promes com nos não mira cambio. Turcasio, tukikos, tukusa kapa na prosperidade constante mundo. Pero Espírito de Deus mes, kuta tem kuping pe alma ng ser salva, nang interesa pasia. Amen. Nós temos último tempo de pisa na uno. E los soso tem último tempo na Romana. E los soso de último tempo na com o guardo alça mais alto com esse rito na. Que com o guardo alça mais alto que esse rito na? Quando o Espírito de Deus chega. Tulusunan ko manipento tapisa kung ang respetar a palavra de profeta na foi Moisés, foi princípio kung akanat ko Jesus ko evangelho ko e palavra mira pipo din na aguanta riba Jesus at ko recebi e poder kung akan pronde caminata ko nang takana ko te palavra de Deus. Kami buta un instrumental para palavra de gente mais momentos. Amém? Compreendemi po. Mita na una trope. Y lo soso de den último dia nang. Y lo soso de den último dia nang. Kiko te último dia nang. É tempo que nós adrenta aqui. O não tem nada mais. É poder que nós recebemos de Pentecostes. A última coisa que o Espírito Santo que nós temos que receber de nossa vida. Anto para nós pocana e para guardar. Limpe anto puro. Sem mancha, sem ploi. Por esse nang kutaba tatay, tingko ba? Bira serito. Apo, kwa perseverai kana de caminho de paralelo. Bíblico, kwa receber Espírito Santo, kwa totalmente de unidade ng acordo. Mira a direção que está glorioso. Mira a direção que está cana, está tremendo. Mira como neta bisa. Lo guardo estabelecer que é cero de casa de Senhor. É cero de casa de algo alto de casa de Senhor. É casa de Senhor. Tá bebida, boa culpa. Casa de Espírito Santo. Espírito Santo. Carbon. Bebida sa tabernáculo do Espírito Santo. É casa de Senhor. É templo, caminho, tu rende também. Sei também. Bebida. Bukas caminho para tabiba. Anto é templo, caminho para tabai. Amen. Kalau Jesus ayah kabisa nang
Ay, fecha kanyang kibertukos po sum akita kaste mitata. Esay tata et temple. O labiso ng esay. Después sila ba explica fariseo ng over the temple tambe kuta su culpa. Kulo sa restaurante 4 dia. Amen. Compartilha masya po mes. Amen. Ante esta bisa, la camisa na umitres que vai. Y los usos del último día na esero de caste Señor lo guarda establecido como jefe de esero na. Amen. Unda kubo yega luz lo resplandece. Ken kubin papia kubo na le mira kubo tong diferencia. Kiko kubo hasita algo nuevo. Paso nostra en el último día nang. Y lo guardo lo guardo alza más alto que ese rito nang. Po, Dios ayama. Bakas, el luz lo resplandece. Tu renda convertí. Joshua 24:5. Paminda mo tabay. Por di presencia di po. Costa kumisa cambia. Somos nostra en el último tiempo. Anela bisa. Entonces quiere esa de bisa. Y el pueblo lo pasa paina je. Ora é transformação suceder. Ora Espírito de Deus manifestar. Corta pão. Ora que Pedro que Juan pai da igreja que é paralítico. Cultura ainda não é pueblo que está de missa. A mira que suceder. É sacerdote não. É fariseu não. É sacerdote não. Lago nos bisa polis na manda pa não. Nasera não. Pero después ora nasali ko ng papya over the evangelyo. Como 5 milende atende nang iasig nang. Amen? Taparas kibi. Ay, may kibisabo. E pueblo lo pagsabay na nang. Unda ko boyega. Kiko ko bo papya. É poder de Deus que está vivo dentro. Amém. Se não pode cambiar nada. Deus pode cambiar tudo coisa. Por de boa obediência tem sua presença. Então, para ministrar, todo diabo está pensando em amar para um canal. Então, que está começar, Joshua 24:5. Tempo casting que convertir para mim. Então, depois você chega na boa igreja, não tem como diferença. Então, kung não tem diferença, ora ba mir turenta contribo. Turenta papi mal di turenta kiko, anti ora po saco Cristo ta kumi. Ora Pedro kuwang ayega tem esnoa, turende no comprende. Paso nunca tem Espírito de Deus ribanang. Ora ko ba yega? Tem a igreja caminho po tayo kanino mo taruni. Ferbo mira nante kada wakbo. Ferbo mira nante papamala si reto dibo yabo saka pa. Guarda a história de Pedro Juan. Despeta polis, sacerdote ko sa dosen na bimbay kwenang sera. Nalolanta contribo. Pero nalubida ki Dios di ko Ezequiel den Capítulo 2. Lo mi mandabo den ikas di rebelde nang. Ami lo papyo ko nandor di abo. Ezequiel 2. Men, tu escritura ko mita papya, ta Diyos ta papya nang nanto ko hope pasyong anto asina. Ta kostang kumitis kibi kostang ko ta plantading mi. E que bisa mirong manantur. É zero grande. Tem ba? Zero chiki. Pira zero chiki. Ba apo. Anto la boyega. Turlo ba siya bing pa sombra nante. Hopi entusias. Nuskirek. Anto kaweta.
pabingwak. Tur abingwak, tikok pasa ehambo ko ta paralitiko. Tur abingwak. Kung ehambo na idosa mo na iporase ko si, ngombo ka na si paralitiko. Pero awe mi kebisapo, zero chiquinang turta tingko ba? Petos nga mo na isotrenta ng iglesia. At pe poder de Dios, ministrada ng vida. Awe mi kebisabo, pansigreso kumi. Na versículo 2, Miquea 4 versículo 2, y hopi nasyong lupimbisa, panglaka no subipay na esero di Señor. 5,000 pesari tura será ko na sera na Pedro ko Juan 5,000 ako misa falak na one time. Amen. Kakatabisa, opinasyong luping bisa, panglaka no subibay na esero di Señor, ina ekas di et Dios di Jacob, pa esinya nos eksukaminda ng punta mo kay bay. Dabot, turting ko si Kibo. Pating ko para fiel, para limpan tukor. Surya na Diyos. May kipabukorda pong. May kipabusa pong. 5,000 asigi Pedro Kuwang. Karabong nosta din buko di Hechos nang. Karabong nosta recibe Espiritu Santo. Anto po nos bay impronde e revelasyon. Nosta kumisa fi Santiago. Pedro Kuwang. Kung akan ko Jesus. Anta worki. Nos 30 ding Hechos nang. Panos compronde Espiritu Santo. Kisutakta de nos vida. Yen persecución. Yen de cos. Pero para pa Dios. Para pa Evangelio. Kutini. Porque queda engrandecer Dios su nombre. Aleluya. Guarda na Diyos ito bisa. Ihopinasyong lupimbisa. Nang bisa ka ba? E pueblo akedawak. Keta tienda mira. Anto kung Pedro Kuwang di nos mesmo po 7 sungko ta ding nos. E number iba tur number. Yeshua Mashiach. Amen. Anto pueblo bisa na Diyos, panglan ka no subibay na esero di Señor, inakas di Diyos di Jacob. Panos ka na, penso barenang, pasombre eleilo sa lifor de Sion, y palabra di Señor, for di Jerusalem. Amen. E palabra tabini divino for de Dios anto en su presencia esta pira vivo de bo nanta pisa na ekas di Jacob Jacob Israel, Jerusalem. Presencia de Dios. Enséñanos, enséñanos su camino nang. Kompolaga, turende que ting lo cual kubuting. 5,000 avol Pedro Kuwang kasombra nan tambe que ting ekos ko nanting nan tambe que salvación nan tambe que sanación nan que turcos pero boting ko pa kung praise ton kamusta riba bo kapapa riba bo turo dia ting ko dobla paso bunting ko nes ko namas bunting ko nes que sung nasa cabo fay caminho bota. Botin ko nes que sung. Kalantabo foi morto na. Botin ko nes que sung. Ko pa comprei, ko pa ninguém cos. Pero pa bukas bo yun ko bonito nang
Tu rebimbokas back. Tu resucita back. Pasar turcos. Sombra sabedoria conhecimento não também foi de sua presença. Esta bisa para sombra eleito sali for de Sion. Eleita de Deus. Eleita bem for de Jesus, Deus. Ante a palavra do Senhor for de Jerusalém. For de sua presença. For de unidade, acordo com botar Deus e não botar receber a palavra. Soltabo mesmas. Pero não se pode ouvir, receber a palavra, tratabo mesmas, então tá nada para você. Papai caminho de alma, tá poiuna, que tá perfeito, que tá bonito, não que tá de mundo ainda, que tá tudo conhecer, é mundo, é poder do mundo, para ser transformador de capacito mês disponível, para submeter o mês, bola de palavra, ministrador de abo. Tormenta. Cuento lo que cuento, botei. Pa sombra, não tabo mesmas. Fer labing dembamente. Erumang nanta online. Pastor Elton ko profeta sorayta online. Bosa ka fer labing dembamente. No pisa no, e no queda simbing. Pastor Espírito de Deus, ay amabo pa pisabo junto conosco. Amén. La 3 etapisa. Y él lo juzga entre Hopi pueblo y así decisión para nación ng leo y poderoso. Él lo juzga entre Hopi pueblo y así decisión. Hopi pueblo está diferente pueblo. Es una cacana de en verdad, es una coaba en misa, es una cacaramonta de un pueblo sin taden en misa. No? Un tating Espíritu Santo. Pedro Kuwang tanto den en misa. Que hambo paralítico que turta pasa delante de él. No comprende. Pasó no puedo comprar oración nanta base. E gente nanta bay de misa se oración na king. Amén. Pero Pedro Kuwang at 30 din Espíritu Santo kasali fay un acuerdo que hambo paralítico den e pueblo ko ta den misa. Amén. Aquí na 3 de misa. Y lo juzga entre Hopi pueblo y hace decisión para nación ng leo y poderoso. Así el pueblo que forme culpa. El pueblo que entiende y adquiere. E Yeshua kutata din Pedro Kuwang. El pueblo guarda arriba Jesús. El pueblo guarda arriba poder. El pueblo kutata din unidad de un acuerdo. Su akana ser guiado del Espíritu Santo. Anto pipa din persecución. Bunta biba dushi. Bisami. Bunta pipa din persecución. Ko prueba. Kung takita mandabo na boro dia, kung takita mandabo ng orasyon, kung takita mo ito momento di focus sa batata. Pasa mo trabaho tadi e kanal. Pa Diyos ministrador di abo na mo serkerina. Joshua 24:5. Bendisyon natin kasko. E kas completo converti. Amen. Tapos taparape. Diyos yama boyu, e yama borumang, e yama boserkeri. Abo e la yama. Pe pueblo completo. Karabong, tatos gente ay ka dong misa yen, un pueblo grande, un misa grande yen. Cambia turcos, police na manda panang. Then King James escribibong, they called the police for them, e police na manda panang. Sacerdote saduceo na ina kuti rabi de Espíritu Santo na manda panang. Sera nang, pero ora na sali na keta papia. Povo de Evangelho, 5,000 de pueblo kanan kumisa kanan atrás. Amém?
Mi Teresa na tende bueno, y lo busca en la 3, y lo busca hopi pueblo y hace decisión para nación ng leo y poderoso. Amen. Karabono, hopi yende sa leo, eseka ng mes karabon, eseka ng mes no a reconoce Jesus. Es unang rontibo, un te reconocebo. Es unang leo. Kung conoce quién vota, también el Espíritu de Dios dembo. Es unang secativo. Corda promekos, e hindi ko botata. Ahin ang takero ko Diyos sa kambiabo. Nalubid ang Pablo. Pini for the promebe ka la papi. E nandi, no, ambigito, ambo ko tatamatin na, ambigito ang pura kere. Pero ora na nga ay convicción de palabra con el Espíritu Santo que ministraron. A ver. Gloria a Dios. Anto na 3 minutes sabi, e ora ay nang lobati ng kuspada ng traplus, kulang inang lobati ng kulang sa ng tra. Sker pasnuy kulang. Sker pasnuy kulang. Nasyong dolantas patra contra nasyong. Y nunca más nalon train pagera. Amen. Guerra nanta forma. Opikos ng papya malo. Pero ora poder de Dios llega. Ora Cristo binibek. Un puting guerra mas. E profecia ng papya. Tading tempo ko nos daki. Nos ta studia Bible. Nos ta kane caminda. Obedecene e mandamento que estatuto nang. Pero no lubida lo cual ko ta pasando ronti nos. E guerra ko ting na Israel. E guerra ko ting kung kesto. Evangelio falso ko na kumisada ng Europa. Hopi africano tabing. Hopi Espanyol tabing. Hopi ende tabing. Pasungo na ng país mes na no posye. Dios ta usabo tempo mes ende nang. Pablo, kultura ende na ki administra den na mes ende nang. Den hudiw. Den hudiw na administra. Paso e casa me se ta convertir pro me. Dinibek. E tempo de David lo ressuscita. Agora que dentro é guerra que tem romano com poder bom. Dentro é guerra que tem agora que é tabernáculo de David na Israel tem que ser formado. Que mendi roupa um tio de Rondmerka trabalhando Israel tem tempo que pa sombra não tem que cumprir maneira tá para escrever. Não tem que vai casback para formar o templo, o tabernáculo de David. Nós temos que venir back junto para formar culpa. Amen. Corabong nos antepasado ng nanta e verbal pa nos. Turcos que Pedro avisa, me te recordamos anche boso ng sakaba. Kemendi, tu recosna kita cosna kunos miestesa. O Dios está formando su ser santo back. Kemendi, tur eu digo não também Israel back. Anto nos tempo bem back. Maneira é de ela traz-nos como sua imagem de semelhança. Génesis 1, versículo 26 a 27. Ela forma-nos como sua imagem de semelhança. Amém. Então, ora que o Espírito de Deus pipa de nos back.
En esta vez, nuestro bingasi, más cosco e ahasi. Que menita Dios tabi ba ding nos. Ani Pedro ko Juan, akana hasi. Asina, nos tambi. Nos tinko farwako por lislo buenos. Nos tinko farwako pueblo nta gusto. Nos tinko farwako, cos. Pero nos tinko para firme, ribo lo cual ko taskibi. Amen. Y por lo cual kutas kibi ko te kasti Jacob tin ko ser forma. Kuta nos kasti Jacob te kasti Dios. Kasti Dios ta popita te templo Espíritu Santo. Po ta kast. Amen. Espíritu Dios te manifesta. Anto bo temple camino bo te vai sirvi Dios. Jesus aqui berturcos. Di ko na vai fecha que na kasti oração. Kasti mitata. Amen. Mas te ser forma. Back anto depende na abo. Amen. Ta depende na abo. O sila bisa. Nasyong ng lolanta na 3 versikulo B. Ito bisa na Miqueas 4 versikulo 3 anto na B. Debo. Nasyong lolanta espada contra nasyong y nunca más nang lo train pagera. Amen. Tur costa stop. Ore rey diri rey ng tur presenta. Ora. Kubota para firme. Tur guerra de ambopida ta stop. Nuestro comisa fe nos culpa. E templo de Espíritu Santo. Hopi guerra. Hopi tos. Pero ahora como recibe Espíritu Santo, ahora como takana ko Dios, como sato cada stop como ta data de victoria, tu costa stop no paboso. Paso va para firme como un canal, para ser querido como cas, tu cos lo stop. Bokas no ting shalom den suye, voy un éxito y prosperidad, tu camino como llega. Un dia bendisyon na pa mo, mo trabaho awe, profeta, hindi rahato. Amen. Turcos los stop. Na iglesia tambe, ora ko Espíritu de Dios manifestado mo, não importa mil tempo iglesia, pero ora po kita para firme. Anto po bisa Dios, destrese cambio. El Espíritu de Dios está ministrador de abo. Todo el día tengo dobla. Todo el día tengo confesar. Pasó a Jerusalén. Turcos a stop también. A Israel. Turcos a stop. Pasombra Bible ta siya nos, guerra na kiturta pa Thanksgiving nanta, o Cristo ta viniendo, mesa bisa, nasyong ng dolanta kontra otro. Pero tiene un día, unano po train más. Dios te impoterta, Dios ayamanos. Por lo cual, ronti nos te a forma, de un buco de Juan 1, versículo 13 da bisa, na tukos na e mundo que abinfia de Jesus, kuta Espíritu Santo, kuta Dios mes. Amen. Gloria a Dios. Sa mi kiso ba mi rumana komponesa? Que poder a palavra de Deus tem. Que poder ta ora ko o ta perseverar tem a presença de Deus. Então para começar a mirar, Espírito de Deus lagaba começar a mirar. Tu recosta aqui. É caminhada do Senhor em vida. É costa que bota experienciada em vida. Que já dor de Espírito Santo. Permite Deus chegar a leve cubo. Promecos, o ministério te começa a ter bocas.
Bom ministério ta kumisa tembo kasen ko boyunang. Bom po encourajar nuende pa fo kaminda tembo kas ko dembo yunang ko boko na mes e costa nota kana bibliko ko na ardo. Amen. Turko tabiba Podi bodak tembo kas Mr. Somete. Kung pa yun ang tabi baliw, okay, nanti na ang bida. Bonita na ang bida, pero bateri sa panansi. Pero pokas, poi bodak, Mr. ta converti. Amen. Converti anto ting spiritu libertad. Abokas tão voorbeeld bij outro cas não. Para nada mais, como não papia com outro ende, que está over de evangelho, ante over de desenvolvimento espiritual, ante over de conhecimento, para conhecimento divino. Ante com êxito e prosperidade, com a bem chariba. Nada de bom mês. Amém? Glória a Deus. Poderoso Dios está, hermano. Lo cual gente no podrá hacer ni papia. Dios sí lo hace tempo vida. Y lo po papia. Po porta gago, po porta medo de papia, po porta vergüenza. Pero tenga presencia de Dios, tu costa cambia. Tempo comunicación íntimo como tengo el Dios Altísimo, tu costa lo vini. Manera es que no manera boque. Esta medibo na medi kubo lo tinko seri medi. Entenabo nada kubo no por. Amén. Gloria a Dios. Essa é a palavra que Deus quer ministrar de mente aqui. E para mim, humano, por compreender, e há conhecimento de no último tempo que nós temos aqui. Quando ser ministrar acaba, foi de profeta, não? Antepassado, não? Que nós temos que querer. Que Deus a forma nós. Deus a chama nós. E a forma nós para ter tempo aqui. Nós estamos no último tempo, tem tempo aqui. Tem tempo que botar aqui. Tudo hala bem cerca bo. Basta boqueda tenina e zero. Basta boqueda tenina e cacho na de altar. Basta boqueda tenina. Tem espírito de verdade, então perseverar em um momento mais difícil. Mas não sacrifício, mata obediência. Então rebota alto em Cristo. Está parado em dimensão, junto de unidade e acordo. Aleluia. Glória a Deus. Tanto tata boa palavra de mente aqui. Tanto tata poder de aboca ministrar e manifestar. Tanto tata oh Deus tava glória e glória de new gente. Pero tata bacia nós de para para ministrar em nome de Cristo Jesus. Pero mano tu mente tremendo tu bendição. Aleluia. Glória a Deus. Sim Senhor. Tata oh Deus de mente que nós também com nosso irmão chudela nar. Aleluia. Tanto tata oh Deus para chudela nar de mente aqui. Shudela botei, glória a Deus. Tanque tata shudela o Deus Jeremy Sam de Amsterdam. Tanque o Deus por palavra que ser ministrar todo e não tem subida. Tanque tata também tem duro o Deus de palavra, Senhor. Também que mira cambio de subida de sua casa. Devido ser que tanque o Deus passou tata. Pedi saúde todo dia de novo na matéria. Tanque o Deus tata que tá bobolando tá tendo. Pero tanque o Deus tata que também o Deus tata luz lo resplandecer de Amsterdam de sua casa, de família nada de turco taron. Dia bendicionar Papa, ibo kasar, ibo cerca de Jeremy, ibo yo, Sam, aleluia. Tat nós também com nosso irmão, Senhor oh Deus, nosso irmão, Lutmila Pers, aleluia. Tanque tato, oh Deus, nós salvamos, teremos by den Dordrecht, chega Lutmila Pers também, Senhor oh Deus, que somete a sumes, em grande seu nome, na butura no de glória. Você poder te debe glória te dibo, tata ministrada em mente que den pita de Lutmila Pers, Senhor oh Deus, para somatata e que hopi diabo, está com tabo de doctor e botur doctor, está todo, Senhor oh Deus, com o qual como começa nunca porque na metade, em nome de Yeshua Mashiach, e mente que tata la glória manifestar, e mente que tata oh Deus, la
lang, oh Diyos, tainunto ko ni, tatur lagrima, turkos ko, no por favor, ako, no por tatalagay sa ako, imposible to be the possible sa kabo. Lagi comprende, Señor, oh Dios, yung poder grande ko ta ministrada en movida, en el nombre de Yeshua Mashiach, aleluya. Un día bendicionaba por nuestro man, gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, bendicionar Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, vampe, aleluya. Gloria a Dios. Sí Señor, alfarero, la alfarero formado, así bumate el Espíritu de verdad, así bumas camino, oh Dios, Espíritu de Dios, te ministra nada la digo mes. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Lava Santo Robo Sete Rebe, aleluya. Alfarero, ministra. Thank you, Señor. Sintana Bomi, alfarero laga Jesús. Sintana Wile. Moldeabo, preparabo. Así bu manera equipa bota, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata, aleluya. Oh Dios, sí Señor. Sintana Bobi, aleluya. Alfarero te, Redolf, alfarero te. Janet nos te bendiciona. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Sintana Bobi, Señor. Thank you, Tata, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Sintana voz. Aleluya. Yes. Alfarero, Sintana Bobi, alfarero, oh, Sintana Bobi, el alfarero, aleluya, y Señor, Sintana Bobi, el ministerio de bendición, live tournament, ya bien, ya luego, ya bien, sector para nuevo. Live libo YouTube, live libo Facebook, Rumanang, aleluya. Gloria a Dios. Sintana Bobi, me queda un paso. Me queda un paso. Yeah. Aleluya. Tremendo Dios, sí Señor. Aleluya. Thank you, Tato Dios, pa vida di Carling Torres de mente aquí. Thank you, Tato Dios, bendicionado a nuestro más estimado Dios, di permanente. Thank you, Tato Dios, pa de mente que tan bien junto con nos, engrandeciendo bonambo nabuduro no gloria. Thank you, Tato Dios, Carling sa Señor Dios, que te porta pa su casa, Espíritu Yuno, su nieto lang. Tato Babu Espíritu Santo ministrado en su casa, Tato Dios, sabiduría y conocimiento profundo, se revelado en su vida. Thank you, Dios, alfarero te sintió, moldeé y preparé, Señor Dios. Thank you, Dios, Tato para sanación de su culpa. Thank you, Dios, para tu órgano en su cuerpo comienza a funcionando. Thank you, Dios, por espíritu y libertad en su vida, en su casa. Thank you, Dios, por ángeles que te campan de su vida, en su casa, en nombre de Yeshua. Aleluya. Sintana Bobi, un día bendicionaba Bocaling. Aleluya. Gloria a Dios. Y Señor. Sintana Bobi. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Sí, Señor. Alfarero. Aleluya. Aleluya. Alfarero. Sintana Bogi. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata, oh Dios. Oh Dios. Aleluya. Alfarero, Sintana Bogi. Sintana Bogi. Sintana Bogi. Sintana Bogi. Sintana Bogi. Alfarero divino, mi te entregavo tutto. Aleluya. Mi te vini, Aleluya. Sí, Señor. vamo formami, vamo moldiami. Mi te subiri dellato, formami, Señor. Oh mi alfarero divino, Aleluya. Alfarero forma bruma. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Sintana Bogi. Sintana Bogi. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Oh, Tato, thank you, oh Dios, para nos vida de nuestro hermano Maurín. Tato, tenga mente que Maurín también viene, Señor, oh Dios. Maurín Marcelina, viene tú con nosotros. Para engrandecer bom nome, por nada, poder, honor e glória, Senhor, oh Deus, para o poder, para a graça, turcos, dentro subidamente aqui, danke para sua casa, danke para sua união, danke para sua serquerina, danke para a vontade de abotar, danke, oh Deus, danke para seu trabalho, danke, oh Deus, para o Espírito Santo, a paz delante, capa que seu dia, para Maurín, dia peticionava para a casa e para aleluia, Maurín, botei, nós tem, orava santo, aleluia, vamos para aceita fresco. Excepta de chão, aleluia. Glória a Deus. Maurín, bo mama te bendicionar, bo tata te bendicionar, bo rumano tu te bendicionar, aleluia. Glória a Deus, sí, Señor. En mi corazón hay un clamor. Aleluya. Danke, tata. Sí, Señor. Sí, Señor, oh Dios. Aleluya. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los Aleluya. cimientos, pues Danke, sus tata, oh Dios. Aleluya.
Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Con aceite de tu Aleluya. espíritu, para poder proclamarte y testigo yo Aleluya. seré Jesús. Sí, Señor. Llena hoy mi lámpara, Aleluya. Señor, con Gloria a aceite de Dios. tu espíritu, Aleluya. para poder proclamarte y Mm. testigo yo seré Jesús. Thank you, Señor. Thank you, Tato Dios. Aleluya. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Permito a ti, Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Oh Dios. Thank you, Tata. Sí, Señor. Thank you, Tato Dios, por nuestro man Henry Baú. Junto con nosotros también en momentos espirituales y tormentas en oración. Thank you, Tata, babi de Henry, oh Dios, Tata, su casa, su trabajo, Tata, su ministerio, turco, Tata, petinha dia, chave tremendo, tu bendición, aleluya. Aleluya. Thank you, papá, poder. Sí, Señor. y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Quiero más de tu Aleluya. aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te rogaré Aleluya. Thank you, Señor. que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das Aleluya. de tu poder. Te rogaré, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te rogaré, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu Thank you, Señor. fresco. Aleluya. Thank you, Tata. Hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor. Vamos, clama. Aceite de tu espíritu. Aceite fresco. Para poder proclamarte y testigo seré de Aleluya. Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi Thank lámpara, you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. tu espíritu, Sí, Señor. para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das Aleluya. Thank you, Señor. hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te rogaré, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite Te fresco. me das de tu poder. Te rogaré, anhelo yo, hasta que el Aleluya. a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor. con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Testigo yo seré. Llena hoy mi lámpara,
Aleluya. Señor, con aceite Aleluya. de tu espíritu, yo iré a proclamarte. Ora Un basanto testigo yo soy robo. de Jesús. Oh yes, sí Señor. Thank you, Tata. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile. Llena hoy mi lámpara. Aleluya. Señor, Dank you, Tata, por nos lampi ng turta yen. Dile, un testigo yo soy de. Decláralo, dile, llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré, un testigo yo soy. Otra vez dile, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Tata. Pasa bonsión, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, oh Dios, por aceite, kabasha. Anto po unsyong ribonos, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Aleluya. Yes. Bashabo unsyong, riba mi bidawi. Aleluya. Pasa bonsión. Riba mi. Aleluya. Pasa bonsión. riba mi bidawi. Aleluya. Pasa bonsión. Riba mi. Unción de Espíritu Santo. Aleluya. Thank you, Tato Dios. Unción de Espíritu Santo. Baixa bo unción riba mi. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Viva mí. Sí, Señor. Espíritu Pasa bonsión. Baixa bo unción Aleluya. riba mi vida we. Baixa bo unción Aleluya. De Dios. Unción de Espíritu Santo. Baixa bo unción
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Tat. Hallelujah. Pamunsyong deme. Sige. Syong. Viva me. Hallelujah. Gloria a Dios. Viva mi. Unción de Dios. Unción de Espíritu Santo. Thank you, Tat. Hallelujah. Hallelujah. Merece gloria y honra. Unos manda alzar la voz, Señor, nos da adoramos. Oh, merece gloria y honra. Unos manda alzar la voz, Señor, nos da adoramos. Oh, grandiosa, otra Señor de milagro, no tiene manera. Oh Dios, thank you, Tata, por nuestro mga popi pasyal. Bendicionado ta rápidamente que te pedi untuk kebermanan turun unidad yung acuerdo. Dan kita oh Dios pabila y salud. Dan que paso yun ang sunieto ng cerca de su casa. Dan que oh Dios paso territorio den trachten tamarca, Señor. Dan que oh Dios po Espíritu Santo den su casa de momento que tata ko angle ta subiba. Pentisiona ele tali ba jawe. Dan que pasanacion den tur situación de su vida. Pido sa yun cerca de dan que oh Dios po purificación de sangre completo, aleluya. Gloria a Dios, nuestro hermano Papa, un día tremendo, bendicionado, Papa, de mente que, aleluya. Por merecer gloria, aleluya, y honra, Tata. Gloria a Dios. Mangalsa na voz, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Está de Dios. Sí, Señor.
Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Manera vos. Sí, Señor. Mira Zaqueo, aleluya. Venera Zaqueo, lo mi que subí más alto mi por mi que miraba angelaba Tranquilidad, aleluya. Gloria a Dios. y alabó atención a mí, dime ser arriba, Señor. Aleluya. Tranquilidad. Dime ser arriba, mi tata. Aleluya. Mi ta chiquito, mi sa. Aleluya. Tu nami popas, mi queda turcos atrás. Aleluya. 30, Señor. 30, Señor. 30. 30 de mi vida. Tem casa, tem vida, tem igreja, tu caminha, Senhor, oh Deus. Cambia turcos. Sana tu mi herida, si ya mi divo santidad, mi que estima pasó, sombra bota mi gran amor. Tranquilidad. Haz un milagro de mí. Aleluya. 30 de mi gas, 30 de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, si ya mi divo santidad, mi que estima pasó, la sombra bota mi gran amor. Haz un milagro de mí. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Raza que yo vi que subí más alto con mi voz. Aleluya. Te echó para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Tranquilidad, oh Dios. Sí, Señor. Oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya.
Cambia mi estructura, sana mi herida, mi voz santidad. Renta, mire, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Haz un milagro de mí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, mi Rey. Thank you, Señor. Qué hermoso es cada momento Aleluya. que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Aleluya. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más.
dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero, muero. Yo sé que muero sin ti, yo muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un Aleluya. padre. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Aleluya. Te amo, mi papá. Aleluya. Gloria a Dios, papá. Sí, Yo Señor. dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en
Aleluya. que la amaré. Llévame a un lugar donde solos tú y yo Thank you, Señor. disfrutemos el Aleluya. momento. Te amo, mi papá. Papa. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Guardo quelle palabra sa avete matatate, buchi di ¿Cuántos le dicen a Micheias Dios, yo solo 4, dependo de tu di amor? 1, di 4. Aleluya. Yo solo dependo de tu presencia. Studier. Anto quadrako, hechos ng 4. Amen? Gloria a Dios. Paralel ko hechos ng 4. Tú siempre has Aleluya. sido un Dios fiel. Y ese Dios es el que va a permanecer para siempre. Es ese Dios que permanecerá para sus hijos. Aleluya, es ese Dios que siempre está cerca de nosotros, donde podemos ir confiadamente a su presencia. Aleluya. Y hoy le decimos a Dios: te amo, mi papá. Te amo, Amén, mi Dios. amén. Te amo, mi amigo, porque has sabido Yes. estar conmigo en mi peor y en mi mejor Thank you, temporada. Señor. Tú sí te quedas, Dios. Tú siempre has sido fiel, aleluya. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de mis caídas y me has hecho andar en la luz de los que viven. Y yo solamente quiero, aleluya, amarte y estar cerca de ti. Yo Aleluya. solamente quiero estar cerca de ti. Y Señor, cerca po nos Tú que ka estás Señor. ahí, dile, yo Aleluya. solamente quiero estar cerca de ti. Mm. Yo solo quiero verte cerca de mí, aleluya. Señor, aleluya. Yo solo quiero tributarte alabanzas a ti, porque tú eres el único que te mereces toda la gloria. Tú eres el único que te mereces toda la honra. Y no habrá nada, nada, nada que me pueda apartar de ese amor, porque ese amor, aunque trate de huir, siempre va a ir detrás de mí. Es un amor inagotable Aleluya. para los hijos de Dios. Shanet, danki, Y danki, ese es danki, el mi amor que Dios rumampa. tiene hacia contigo, Sostene aleluya. eh, Es ese palabra, amor que kasi siempre va a papia awe. permanecer en Aleluya. todo tiempo, aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere que le sean fiel a Él, aleluya. Y que se escondan en su presencia, Sí, Señor. porque Él está dispuesto a Aleluya. amar a sus hijos y a siempre estar cerca de ellos. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Tú me viste, mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza. Aleluya. Me cambió la Turnos vida tristeza, entera, turnos lágrimas. me vistió con Aleluya. ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me Aleluya. desea. Oh, oh. Él siempre me desea, Él siempre me desea, Dios siempre me desea. Dios siempre me desea. Aleluya. Como tus hijos clamamos a ti y sabemos que tú nos salvarás. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Aleluya. Dios, Señor. oh Dios, Aleluya. oh Dios, aleluya, oh Dios. Nuestro compromiso es contigo, papá. No tenemos forma, Dios, de cómo agradecerte Aleluya. tanto. Y solo podemos expresar esto a través de nuestra adoración. Tú lo has Thank you, sido todo, Señor. Dios. Y siempre lo vas a hacer todo. Siempre lo vas a hacer todo, Dios. Es tu palabra la que permanecerá. Es tu palabra la que permanecerá. Independientemente de todo, es tu palabra la que siempre va a permanecer para aquellos hijos que siempre van a estar dispuestos a honrarte y a darte toda la gloria, porque solo tú te la mereces. Llévanos a ese lugar, Señor, porque ahí es donde queremos estar. Aleluya. Yes. Aleluya. Thank you. Oh Dios, Sí, Señor. Aleluya. oh Dios, llévanos, Dios, llévanos, Dios, a ese lugar. Aleluya. Thank you, Tata, oh Dios. Ese lugar, ese lugar. Aleluya. Sí, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Dios, pero llévame a ese lugar, ese lugar. Haz lo que tengas que hacer, pero no te canses, Dios, de nunca llevarme allá. Sigue llevándonos, Dios, más a ti. Sigue atrayéndonos, Dios, más a ti. Sigue estando tan cerca como siempre has estado, porque lo único que queremos Aleluya. es estar cerca de ti. Yes. Sí, Tarde, Señor. mañana, noche te buscaremos. Oh Dios. Aleluya. Y nos quedaremos en tu presencia. Thank you, Tata. Nos quedaremos ahí, Señor. Oh, Dios, su presencia está aquí. La presencia de Dios está en este lugar, aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. Y no hay nada más hermoso que cuando sus hijos pueden deleitarse en su presencia y entender que en todo momento Dios siempre está, que Él siempre es fiel, que lo único que Dios quiere es que estemos cerca de su presencia. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Mga sinikimi rumanan dengan maintiki. Ministério mita bendición na. Padre, gracias. Te llega al final di su programa mi rumana tour. Tata Santo, thank you, oh Dios. Thank you per mente que botava tanto conosco. Den unidade no acuerdo. Tata va apresentava o mês de turcos. Thank you, Tata, va poder, va glória. Turcos te amo. Thank you, oh Deus, para cada que está tanto conosco, tem presença. Thank you, oh Deus, para cada que recebe boa vontade. Thank you, oh Deus, para cada eu, cada nieto, cada ser querido. Tata, que blaga bo angal lang proteger ng undo ko na bay. Thank you, Tata, oh Deus, para palavra que ser ministrada de mente que Tata llega caminho da tenho llega. Thank you, oh Deus, para o Espírito Santo. Qual guia nos sentir dia em nome de Cristo Jesus, nosso hermano Tur.
Te mayan ko Diyos ke, ante un día bendicionado po santura, amen. Te mayan ko Diyos ke, shalom, hallelujah. Gloria a Dios, thank you.